express satisfaction that it provides a concrete platform from which we can now. Litiwete mande letihlandeka lithi kulungiswa kwethuthukiswa kwesikhungo sehlanda eManti River Waste Water Treatment Plant etobita cishe 4 billion wemarandi. We have placed investment in bulk water infrastructure, the technical support that should go with it to municipalities. Mengameli Cyril Ramaphosa utshele emalungu eParliament ukuthi uhulumende loholwa nguye utshele imali eningi iqinisekisa ukuthi takhamthetho kuleli ithola imali elanele nalahlandekile. Balandzele Spain babungate kwazi kwaba sebusuku emva kokuthi Sevilla iphinze into letibukwa ngekushaya AS Roma ngamagoli amane kulinye kuba penalty ephakamisa indzebe eEurope nhlandla lesikhombisa. Khumana na SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe talobanga ngitipi tingekathi nikhungetsene ngomphakathi. Sishayele ku 011 714 6133. Noma usithumele email ku news@sabc.co.za. iSABC News. Live lakho itimele ayithathi hlangothi. Kwaba kuhle kuhlangana endzabeni teSiswati la kweSABC na kwesibuko lethamba embili lomuhla. Litiwete mande lehlandeka lithi kulungiswa nekuthuthukiswa kwesikhungo sehlanda eManti River Waste Water Treatment Plant etobita cishe 4 billion wemarandi. Lokhu kuvela ngesikhathi litiko nomasipala waseTshwane bakhulumisana beTindzaba ePitoli. Lesombese lomuhla sivete inhlelo takamva kungenelela kubona nekuphethuka kwesifo semsheko eHammanskraal. We express satisfaction that it provides a concrete platform from which we can now work. Of course, we're not talking about a perfect document, but concrete enough. We're talking about a document that gives us a concrete platform from which we can now embark on specific things going forward to fix the problem that is out there. Njengabake kubonakala wangathi sisiniketa emandla sifo semsheko sibutile ukuthi ngabe wendani iqinisekisa ukuthi uyaphepha kulesifo mboro wakho yalandzela. Into engenzayo ukuthi ngiqinisekise ukuthi lesifo lesi ikhorela asingiphathi. Into yokuqala ebalekile inhlanzeko noma ngabe yini engenzayo ugeza izandla namanzi ukwabiliswa if ngizowaphuza. Hayi msasaza likho elinye icebo nje kuba amanzi abiliswe nje kuphela angaselwa nje amanzi. Ngithi njengoba kubhethuka isifo sekhorela lengikwenda ukuqinisekisa ukuthi ngiphephile ngibilisa amanzi ngemva ukuthi ngiwasebenzise usuke onke lamagciwane. Ufuna wenze sure ukuthi uyacleana yonke into yenzayo. Amanzi owaphuzayo ufuna ukuthi ukuthela ijiki kancane. Amanye uwabilise wenze isiqiniseko sokuthi wonke amagciwane ongasekenzeka ukuthi akhona emanzini uwabulala. Lona ngombono wembukeli iSABC etethweswa ukuthi phendukela ngawo. Mengameli Cyril Ramaphosa bekaphendula imibuto lomhle eParliament kulandzela luphakethe imali lovisi lakhe lethule itolo. Ramaphosa uhulumende wakho nenhlelo letibekiwe eqinisekisa ukuthi takhamthetho lethola imali lahlandekile. Cyril Ramaphosa utshele amalungu eParliament ukuthi uhulumende loholwa nguye utshale imali lenengiqinisekisa ukuthi takhamthetho kuleli lithola imali lanele nalahlandekile. Uthi indzaba yemali ithinza wonke umuntu kanti kufuna inakwe njengoba kunakwa lesimo sekucisha kwagesi ngenhloso yekumonga. We have placed investment in bulk water infrastructure, the technical support that should go with it to municipalities, and the reform of the water sector, and we place this foremost amongst our most pressing tasks. And as you correctly said, yes, much as we don't want to say it, people can get by without electricity, and I didn't say it, but they cannot get by without water. Ramaphosa uthi kuthukuthela kwetakhamuti takuleli ngenxa lokuhamba kwagesi kuyemukeleka. Uthi nanoma kunjalo tinhlelo tahulumende takulwisana nalesimo tiyacaca ukuthi titawuletha tinguquko. We are confident that the measures
that are now in place, including the massive new electricity generation capacity, will enable us to end load shedding and achieve energy security. Mengameli uthi lo-ofisi lakhe linemiklamo lehlose kulwisana nekuswelakala kwemisebenzi kungalingani kuhlukubede ngokwebulili naletinye tingqinamba lehlasele lelive. As the presidency, it is our responsibility to drive progress on strategic priorities from the center of government. This is why the presidency is coordinating important initiatives on economic reform, on employment creation, poverty alleviation, as well as gender-based violence. Ubonga umsebenzi lomuhle lowendiwa abantu labadlala inzima lenkulu kusita kuthuthukisa impilo tetakhamuti takuleli. Ngivuselele lubisi Tindzaba SABC eJozim. Mengameli wekhosathu zingiswalo suthi ikhosathu akudzinge ukuthi ikhethe emkhathini kwe-ANC ne-SACP yona iyohlala kumfelandawonye ne-ANC. Lo suthi linyana isekela impumelelo yomfelandawonye ne-ANC. Sigugule setulu kukhosathu zivetele kunasikhulumisana beTindzaba lomuhla ekseni. Tithunyana ngamakhulu asihlanu namashumi lamane nakuthathu lebethambele ngomfaka muva divotele kuyiyekela i-ANC kwasethi likhulu lamashumi layimfica nakunye davotela kusiphikisa leso sinyathelo. Ikhosathu ithi lukhetfo langa 2024 ngathi lutawuletsa tinkinga letinyenti kulenyonyana. Kanti iphindze yathi itawucinisa sandla njengoba ilwela tidzingo tetisebenti. Ikhosathu ithi licembu le-ANC kumele liqinisekise ukuthi konke kume ngemumo kude litawutitfola liphumelele kulolu khetfo. We are not dumping anyone. Khosathu 14th National Congress did not make any resolution on not supporting the ANC. In the CEC, we spoke about us preparing for the 2024 elections in support of the ANC for its total victory. Lenyonyane ithi hulumende kumele abeke tidzingo tebantfu embili phindze afune tisombululo kuletinkinga letibukene nalelive. The Federation is deeply worried that last year's momentum in reducing the unemployment may be lost with the current rampant level of load shedding suffocating the economy. The government's failure to fix load shedding and drive economic recovery has reached a crisis level. Ikhosathu iphindze yenta lubito lwekuthi kwenyuse imali yesibonelelo sahulumende ibe ngo-620 wemarandi. Yacela nekuthi kwehlise intengo yaphethiloli njengoba lokho kutawuletha kukhululeka lokukhulu kutakhamuti kanye nakutemnotho. Atangoma tetulu tithi kushaya isangco thokwanelethuvete matimba ngalesithathu enzaweni etahlukene KwaZulu-Natal. Ekokstathle kuyindzawo leseningizimu nalesifundza abashayeli lidzinge ukuthi ibeme kancane ukuhamba ngenxa lesangcotho kephake kude imbiko lemonakale netigameko letimatima letibikiwe. Shaya ngemandla ekokstart ngensimbi yesine Tindzaba kanti sishiye imigwaco imbonyo ngolamatshe labekabukeka njengelichwa. Takhamuti tasesani phasi eDrakensberg tithi kusukela ngalwesibili tibuka nelichwa kulendzawo. Inhlavu yelanga ivele kancane ngalwesine kanti-ke kubanza kutawufika amazingeni labo -14. It snowing a day before yesterday, at around I think midnight. That's when it started coming down, and then yesterday again around 4 p.m. we had the snow again. But it's very, very light snow. Lemvula iphindze yenta umonakalo emgwaqeni we-N2 lophumela enyakatho naseThekwini. Imigwaqo beyigcwele emanti lobe kuphocelela abashayeli ukuthi bahambe kancane. Tindzawo letinyenti-ke eThekwini betihlasele sangcotfo. Izindawo ezilapha enyakatho zithola imvula enkulu efika lapha ku 38 mm ezindaweni ezilapha eMthunzini. Bese kuthi eRichards Bay khona imvula ibe lapha ku 25 mm. Ezindaweni eziphakathi nesifundazwe lapha enyakatho koPhongola bathole u20.6 mm. Bese kuthi izindawo ezilapha uLundi about 12.8 mm. Tangoma telitulu tecwayisa takhamuti kositilenzele kubanza lokumatima ngelisondvo kulesifundza. Lasipitolo kucekeleka phansi kwemigwaqo kulandzela timvula letimatima ngenyanga yendlovana solo inkinga lenkulu eMpumalanga.
Sikwamukela mbukela esigabeni sesibili seTindzaba teSiswati la kwe-SABC la ubukele khona ukhethe kahle isakwemukela hlala nathi. Kucekeleka phansi kwemigwaqo kulandzela timvula letimatima ngenyanga yendlovana solo yinkinga lenkulu eMpumalanga. Imigwaqo R40 ne-R536 seyiyahovoka kulandzela kungatindi kwemhlaba. Le migwaqo ibekeliso iSANRAL litiko temisebenzi emphakathi imigwaqo netekutfutsa. Sekuphele tinyanga letine kepha le migwaqo solo ayilungiswa. Imigwaqo lemibili lephitsitelako yakulesifundza lekuyi-R40 lehlanganisa iMpumalanga neLipompo kanye ne-R536 Sabi Road lesetjentiswa kakhulu tivakashi. Le migwaqo lemibili yalimala kakhulu ngesikhatsi kuba netimvula letinemandla ekucaleni kwalomnyaka. Emgwaqweni i-R40 bekuba nekumiswa kwetimoto sikhashana tiphindze tivulelwe njalo. Kantsi i-R536 yavalwa kulandzelwa kulimala kwawo lomgwaqo. Loku ke akwehli kahle kubashayeli. Kuyasidelaya because ukhamba ujakile and soyabambeleleka la uyakhona so ufika late and it has been quite a while solo lomgwaqo so litiko letemisebenzi yesive lithi kuyocala kungasikudzala kulungiswa kwe-R536 Sabi Road. Lengakusho ukuthi currently sesicedzile ku designer lo mgwaqo kanye nayo lesinkhulu lekufuna ifixwe itender itophuma ngoJune. Kusenjalo iSANRAL lekungiyo lebuke lomgwaqo i-R40 ibeke ngalena ndlela. SANRAL is currently busy with the finalization of the tender documents. The tenders will be issued this coming June 2023. The construction period per failure is expected to be 12 months. The projects will be executed simultaneously. Ngaphandle kwalokuhovoka kwalomgwaqo, indzaba yetakhiwo ncane emigaqweni iseyinkinga lelumelako kulesifundza. Alutsaba lebugebengu lobusetulu kuleli lekuswelakala kwemisebenzi kakhulukazi kubantu labasha luhambe phambili kumshuqo lobakathe usePitoli. Tinhlangano temphakathi etahlukene leshuqo Union Buildings tifuna abathathelwe tinyathelo leticatha abantu bangaphandle bakuleli ngalokungekho emthethweni. Tinhlangano temphakathi letingetulu kwama-35 timashela tindlini tembuso lomuhle Union Buildings ePitoli lisitifuna uhulumende angenelele kule nkinga lebukene netakhamuti takuleli. Lisi bantfu labaqhamuka emaveni angaphandle labeta kuleli ngalokungekho emthethweni bangeta kuleli nani lebugebengu lesevele likhona kuleli live leNingizimu Afrika. Batsi bantfu labaningi bakuleli live leNingizimu Afrika basebenzi kungenxa yebantfu labavela emaveni angaphandle. Batsi bafuna indvuna yemaphoyisa ingenelele kulesimo. They are failing us there by the borders. There is a borders for us now as we speak. You understand? People are coming in and they are not documented. They are not documented. And we are not going to be happy with that. We're saying we need the intervention of the Minister of Police must come and take his memorandum today. We say the Minister of Home Affairs must come and take the memorandum today. Naledi Pando must come and take the memorandum today. All the ambassadors, they must come and take their memorandums today. Batsi lokubakhaza kakhulu ukuthi labantfu labaqhamuka emaveni angaphandle babhadali nendzela kepha bayatendela kule live leNingizimu Afrika. Imvuselelo lobisi Tindzaba SABC eJozi. Umshayeli lobo ushakulandzela ingoti lehlathi umsilomtimba ngalesibili leshe abantu besikole abahlanu bashonile namunye lo lempilo yakhe esibedlela lendeka eMitchell Spain eKapa uvele kafishane ngandolo lomuhla. Mnene ekhaya Mvuli loneminyaka lengamashumi ubunye namacala ekubulala ngaphandle kwenhloso lasihlanu nelekushayela vulapa. Bangaphandle kwenkantolo ukuthi munye walabantfana labashonile bekasihlobo sakhe. Mvulu vete ukuthi utawusebenzisa ummeli lotimele kepha utshele inkantolo ukuthi usafuna ukukhuluma nemndeni wakhe kucala emalungu emndeni akhe lahambelele tinhlela xolisile kulabo labalahlekelwe bamfana babo kepha bacela umphakathi ukuthi ungamjezisi njengoba naye alahlekelwe isihlobo sakhe kulengoti. Lithimba lebashayeli betitfuthi letilayisha abafunzi libhikishe enkantolo ngenxa yalesigameko kanti livakalise kukhatsateka ngekungabi netincwadzi letifanele letibenda abashayeli bebafunzi labasemthethweni. I-NPA ithi angeke ikhulule imininingwane yalabo labashonile kwanyalo ngoba isangakatholi timvume kulabanye badali. Ethemake eTelrand lahlekelwe ngamandla licathaniswa netimali takulamanye amave.
ke sibuko lethamba embili lemuhla. We express satisfaction that it provides a concrete platform from which we can now work. Itiyo mandi lehlandeka lithi kulungiswa nekuthuthukiswa kwesikhungo sehlende mandi Royal Waste Water Treatment Plant ekutawubita cishe 4 billion wamarandi. We have placed investment in bulk water infrastructure, the technical support that should go with it to municipalities. Bengameli Cyril Ramaphosa utshele emalungu eParliament ukuthi uhulumende luholwa nguye utshele imali eningi ukuqinisekisa ukuthi takhompyutha kuleli lithola imali lanele nalahlandekile. Lemidlalo balandzele eSpain babonga tekwanza ngoba sebusuku emva ukuthi Sevilla iphinze netbuka ngokushaya eEzro ngomagoli lamane kuline kwa penalty aphakamisa inzebe eEurope alihlandla lesikhombisa. Nathi lungatlinzela kulukwala FM nyalo kwensimbi yesithupha. Litiko letempilo kulesifundza seMpumalanga liqinisekise ngesigameko sekuqala sekushona kwemuntfu abulawa sifo secholera kulesifundza. Emalunga langetulu kwema200 etinhlangano letingetulu kwema35 amashela emgwaqweni yasePitoli alibangisa eUnion Buildings liyobhikishela abantu bekuchamuka labahlala kule live ngalokungekho emthethweni. Sithibeka phakathi umhlahlangano kusasa kudidithisa tingumthanyana usale kahle. Ngetela shona lingenaso simo selitulo kanjalo ngetela shona lingenato tindzaba talo masibuka ke sithumbe sethu kusishana namhlanje lomuhle akhona ke mathuba emvula kakhulu kade endzaweni letselugune live kanti ke makhuphuka eMpumalanga live akhona lawo mathuba emvula la kuye lapha ke la 30% kwalelo muhle kanti ke naselangeni lakusasa uyakukhombisa kakhulu kade entshonalanga live kwalelo muhle ukuthi liyabe limbonyile kuleto tindzawo leto ke njengoba mawungena ekhathi likhombisa kumbonya kakhulu kade elangeni lakusasa kanti ke masichubeka sikubura ke la sixwayiso lesivula kuba South African Weather Service kune thukuthela kakhulu kade kwelandle nemoya ke lo matima kuleto tindzawo leto kanti ke nemadlelo emlilo ngahle kacubuka encenyeni yesifundza ke la eNorthern Cape kanti ke masichubeka ngolelo muhle sikubukela ke la futhi naselangeni lakusasa ukuthi ngabe ke emenjani ke emazinga ekushisa masibuka ke la sifundza iGauteng ngolelo muhle mabuka ke Pretoria lapha kuye ke la 21 kanti Johannesburg ke kuyobe kubanza ke ekseni ke phakufuthumala ngeTcastle Madina noma ke kuphole ngeTcastle Madina kanti ku Carltonville lilapha kuye ke la 1 kanti ke Limpopo ngolelo muhle masibuka ke Tulo Musina kuyashisa kuleto ndzawo leto ke njengoba lapha kuye ke la 30 kanti ke Mokopane Thabazimbi lapha kuye ke la 25 likhombisa ke kufuthumala ngolelo muhle kuleto tindzawo leto kanti ke la sifundza eMpumalanga masibuka ke ngale bombombela lihleli lapha kuye ke la 22 nangale ke kubongodwana lokusho kona ukuthi kuyabe lipholile kuleto tindzawo leto kanti ke sikhukuza lapha ku 27 lifuthumela mabuka ke ngale ke eMihlibek lapha kuye ke la 17 ngale ke kubomhluzi njengoba likhombisa ke kuphola kuleto tindzawo leto kanti ke sifundza kwaZulu Natal mabuka ke Vryheid ngolalo muhle nangalo Ulundi lapha ku 23 lipholile kuleto tindzawo leto ke Pietermaritzburg lapha kuye ke la 22 kanti ke Kokstad kuyobe kubanza ke ekseni ke phake lifuthumale nobe liphole ngesikhathi ke eMadina kanti ke Eastern Cape mabuka tindzawo lefana nabo Gcebehela lapha ku 24 likhombisa ke kuphola khanda lapha kuye ke la 21 kanti ke lapha ku 16 elipholile ke lapha ke eMalitswayi kanti ke sifundze iWestern Cape mabuke Fredendal ngolelo muhle lapha kuye ke la 20 kanti ke eKapa lapha ku 17 lokusho kona ukuthi lipholile kuleto tindzawo leto ngolelo muhle kanti ke mabuke eJostrom nakhona lilapha kuye ke la 21 lokusho kona ukuthi nakhona kuleto tindzawo leto likhombisa ke kuphole eNorthern Cape eSutherland ke ubekubanza ke ekseni njengoba lapha ku 0 kanti ke eTcastle Madina liyobe lithi ke la kuphola kanti ke Kurumani lihleli ku 23 lipholile kuleto tindzawo leto ke DA lapha kuye ke la 16 kanti ke la sifundza iFree State mabuka tindzawo letfana ke nabo Bothaville lapha kuye ke la 20 lokusho ukuthi lipholile kuleto tindzawo leto ke Bloemfontein lithi ke la -2 lokusho ukuthi kuyabe libanze ekseni ekuchachatilisa amatinyo ngolalo muhle kanti ke Kroonstad lapha kuye ke la 19 masibuka ke la eNorthwest ndzawo letfana ke la nabo Romanstad lapho kuye ke la 21 masibuka ndzawo letfana ke nabo Toscam lapho ku 26 ngolalo muhle ukuthi kuphumele kuleto ndzawo leto ke etawungu ukupholile njengoba lapho kuye ke la 21 ngolalo muhle kungako bengikuphathele kona kulobusuku banamhla ngitsikini busuku abube ngilobuhle